Zamjenica pokrajinskog zaštitnika građana, ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinović započela je niz sastanaka sa predsjednicima novoizabranih nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj ovih sastanaka je da se zajednički razmotre aktuelna pitanja relevantna za svaku nacionalnu zajednicu i načini na koje njeni pripadnici i pripadnice smatraju da bi institucija pokrajinskog zaštitnika građana, ombudsmana, mogla da doprinese uspešnijem ostvarivanju, unapređenju i zaštiti njihovih ličnih i kolektivnih prava. Ključni problemi sa kojima se nacionalni saveti susreću u svom radu proizilaze iz činjenice da oni nisu prepoznati u drugim zakonima koji se neposredno ili posredno tiču ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina. Nacionalni saveti formalno pravno nisu ni državne institucije, ni organi uprave, ni udruženje građana, a vrše javno ovlašćenja i korisnici su budžetskih sredstava. Sa tim u vezi nameće se pitanje planiranja i sprovođenja aktivnosti nacionalnih saveta, budući da se sredstva iz budžeta isplaćuju neredovno i sa zakašnjenjem. Neki od tema sastanaka sa predsjednicima nacionalnih saveta Slovačke i Rumunske nacionalne manjine Anom Tomanovom Makanovom i Danijelom Petrovićem bile su iskustvo u vezi sa proteklim izborima za nove sazive nacionalnih saveta, kao i zastupljenost žena u njima. Pokrajinski zaštitnik građana, ombudsman, je u okviru svojih nadležnosti uspostavio saradnju sa svim nacionalnim savetima čiji pripadnici i pripadnice žive na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i pratio njihov rad po osnovu zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Detaljni podaci o vršenju ovlašćenja nacionalnih saveta tokom njihovog prvog mandata objavljeni su u istraživanju institucije 4 godine nacionalnih saveta nacionalnih manjina.